Kapur ka computer hi khoitirin amwa lutuka engtinge ka ti ang mimpui theingem kan computer alo muan chuanin a chan tam taka om theya tin chu ba ka solve na tur ang chi te po kha kong rang rang om theya then kan han ti kual ve chinanga chuanin a masak dan in dot ang tur po kha om chuang lawa kan rem chang ang kan ti masamo mo panga a masaberin temporary file ho han clear don ta ila chung ho chuanin kan computer C drive te kha no kha ta C drive lo full khanin tiang kan computer kha du angin na thok chak theilawin halo ti muang ta thina chumi kan clear don chuan computer a khan keyboard a window le r kha i metanga kami run command a khan RECENT resend ti kha type anga chuani okay anga chuan heng ho hi tikhan control a tianga in select all vek ta in chuan delete tianga tikhan chuan angai ang bok khani close nuwa window le r met le anga ta khan percent percent ti khai type anga I okay lenga chuan khang ho kha control a select all anga in delete le anga amai ro chu delete theilo te po om ve thin in run mek ang chi te khatiang hawa kha clear ngai lo phei chuanin lo om treu man thina khang kha delete chung ringot te po kha rei ve nial te po kha om ve theya chuan window le r kan met le a ngai ang bokin PREFETCH prefets ti type anga I okay le anga khang ho kha I select all anga chuan I delete le anga chuan chu ba ka window le r met le anga a thui deuh hleka tuna kan hmu ang hian application space I danga data chuan slash a oma Microsoft slash a om le Office chuan slash a om le resend application space data slash Microsoft slash Office slash resend khang ho kha I type anga I okay le anga chuan khang ho kha I select all anga control A chuan delete le anga tiang khan chumi zoa recycle bin te kha in clear le bok anga tiang khan in tam taka chu a re ve le mai thina tin chu ba ka chuan heta alu nat tur po hi chi hrang hrang ma this defragment an ti aka anita a chu heta start a all programs a accessories a chuan system tools a kan lut le a this defragmentar ti hi mi hi kan va hong ta chuanin I drive nei ho zong kha ron lang ta heta C drive atang hian ti khan ta chuanin C drive I select ta chuanin analyze this ti hi kan defragment ma in I analyze potanga azo nuwa defragment tianga tiang han drive dang I vati leang ta chuanin I hard disk chunga file ho kha tiang khanin azurem khom ta chuanin I computer performance kha aron ti chak pha thei boka tiang khanin chuan chu ba ka chuanin all programs a bok khan accessories a kan luna tho system tools a ve khan this clean up ti hi ta sonin I clean du drive kha ta tang sona select thei ta ti khan I select nuwa I okay anga chuan
files to delete tia song ho so i file poimo lo ho ka tiang ho ka i select anga ti khanin i okay anga khan C drive through nga thil poimo lo ang chi te khatiang khan drive dang dang ami te po tiang khanin kan va clean khanin computer kha athol pha ve ta a chu chuanin a performance ate kha aron ti chak pha ve thei boka tiang khanin a hardware lampang problem ani lem lo chuanin khatiang atang khanin computer kha then khat chu tiang khana performance aron siam ve em a tin virus le engemaw chi hrang hrang wang thil thleng thei ania a windows top han set up thar lok ngai to chin te po om theia tin kan system du anga achak tok lo wang te a rem kan tiang chi te khatiang ho ka a vua belemo graphic card kan tiang chi te han vua belemo khatiang ngai to te po kha lo om theia atiang ani lem lo chuan tuna kan tiang chin ho te po kha han ti ve chin tai la tiang khan kan computer then khat a chuanin tiang khanin a zia om pin ve pha viau thei ani